ekhaya ngoba ngilako kuduzungena ngoba ufike ngidelele bese ngigcina ngizongena kwakuduzungena chazana yini bangithi ngibe la wena sifuna ukuchazela abantu yini edale ngiseza ku-quality ngoba wona quality ke impela uzokuyichaza nale mali uyithatha kaphi imali oshutha ngayo bengithi mina insizwe nomkhaba ngifika umuntu oquality kanti uncane kanje webona kumbokwa no mfana kuhlaba kusahlalwa umuntu ukuhleka usazogqilaza chaza ngangilungiselela nje umkhulu ngoba mhlawumbe ngimkhonsile ukuthi ngiyafollow ama-page akhe mangithi ngiyachaza ukuthi mabalengwe uthi abantu abazokuthi le mali yase-absa uma ngabe umkhulu ekhuluma lapho into engiyithandayo ngayo umkhulu leyo ukuthi uma ngabe buza umbuzo ngiyakwazi ukuthi ngibahambe lapha kasho khona izinto nje ey'fana ezimnandi uma ngabe sihlanga sasingazi ukuthi sesiyona no bafana ngimdala afuneki ningilingisele kusho ukuthi kahle nina ngoba ngila kwakudluzungene nje ngoba kunendlepho isesangweni kusho ukuthi nani manithola imali ngizokwakha imizi nibeke indlepho sekubeni ningagadwa ningilingisela ngoba ningithanda ningabalandeli bami anganile ningabaculi nina akanabo nakabalini kusho ukuthi kabalandeli bakho ngabami noma ngabakho cha abalandeli bami abami